Yawe ingane isitulo Domsana lolu daba lidinga ukuhlalelwa phansi nonke understand angabi khona uqalelwa phansi amaphini fama nama-Galaxy Pockets i-Cool Cats ngarep ubaba wakhe sagqoka i-Crooked siyaphuza yase-14 mino full tank le nqwabe eqala ukuzonda ikaze ehlale nami enye iyashare istage nami uma yengibona ihleke nami yazi right le content ingabe kungcono kube yami nake kumele nikwazi lesiphiwo mina ngisikhethelanga and umsuka waso veze ungibathwa yidlozi elinamandla usport uyalala mayimini ulinde ukukhonkotha ezohamba ngemdala kulo mkhakhi hip-hop isiZulu mina ngukhamba ngiyaza kulula ukuthi nikhona indlela yami vele nesiphiwo samazwani nokuthi nilazi uhambo lwami mhlampe nobambo lwami njengothoko lisabheka indawo yami ake ngicacise lento iphefumula ngami mina nguVeronica idlozi elinamandla isiphiwo sami lesi le nyama engiyinamanga One man, wena ngisaphambanisa namakho S2 wakwaphuphulela eduze kwethuna emadlebeni kuduma ama-voice abantu akade bathunjwa angaze ngiye kude mina inyonga nginayo angaze ngiphuphe udoti ngihlezi ngizophupha ngiphethe isicoco kuthiwa mina mzukulu uthatha nali ithuba iba isinamuva emhlabeni wempande wena isithunywa ngenza ngendlela yami ngasithola ngibuyele emuva nempumelelo ngayibona iphindele emuva ngaphansi kwaleli ibovu kunomzimba okade wawuhuzuka kuke kwaqhuma inhlansi kwaqaqeka imithambo kwavuleka intamo base bethi manje uzozwa ngathi akusekho nokuphika ngaliqede lami ikopi lokuphila kwakhala qhu umqondo wamaqinisa iscrew ngitshela isiqu ephini ifa lafika nepeni nebhuku bathi bhu bambuthule du wakhuluma siyakuphuca thathana lidu kwakhuluma siyavula kulamaduna mina nguVeronica idlozi elinamandla isiphiwo sami lesi le nyama engiyinamanga hayi gogo musu kungikhatha nabantu One man, wena ngisangakuphambanisa namaqhwa